tosha ambayo wanatuletea. Kwa maana tunapenda Afrika wafungue akili. Sisi hatuna uadui na mtu. Hapana. Hatuna konflikti yoyote, iwe ya kiroho, ya kimwili au ya kisiasa na mtu wa wale yote. Hatuna. Wazalendo wamekuja kwa kusudi la Mungu na mababu zetu. Mumbaji wetu apewe. Alafu mababu zetu wamesema uongo ambao tumekula, tumekunywa, tumevaa unatosha. Kizazi hiki ni cha kusema ukweli. Mababu zetu wapewe sifa. Mababu zetu wapewe sifa. Ewe acha kutukuza wakwako, utukuze Kristo, uone tabuta nini. Hakuna lolote. Jinsi tulivyo leo Kongo na Afrika ni kwa sababu tulikaribisha mtu anayeitwa Yesu Kristo. Hiyo ndio tatizo tuko nayo. Kongo, Afrika tukikubaliana kufukuza ile nyamavu na kwambia tunaingia paradiso. Tunaingia. Hatuna tatizo mbili Kongo na Afrika. Kama baba na mama wanapigana, kama baba mkwe na mama mkwe wanapigana, ni kwa sababu ya ule mtu anaitwa Yesu Kristo. Hakuna kitu kingine. Nilisema hapa siku ya Sabato iliyopita, siku ya Sabato juzi, nikasema ni balaa familia moja muwe ndani Témoin de Jehova na Adventiste na mtu wa Eglise de Réveil. Ile jamaa iko na balaa kubwa. Nikwambie iko na balaa. Kama mwako hamuna, wende wana familia ambazo ziko na watu kama hawakuli pamoja, hawazungumze pamoja. Kila siku ni probleme. Wanapigania nini? Dini ambazo zilileta. Tuko pamoja wazalendo? Kwa maana tunaambia watu siku ya Mungu tulisema hapa, hakuna njia nyingine ya ukombozi kama haiko kurudi kwenye tamaduni zetu. Tunasikiliza? Hakuna njia nyingine. Nilalika hata wanasiasa kama tunao hapa kwamba watuelewe. Hakuna nchi ambayo siasa imewahi kuokoa. Haiko duniani. Haiko. Wafransa kisha miaka 100 ya occupation Alemani walifanya nini? Revolution ndio iliokoa taifa. Tuko pamoja? Na haiko revolution armée, ni revolution ya mentalité. Décolonisation mentale. Tutakuwa na abudu Yesu Kristo sanamu moja kwa watu wote. Kusema ule ni mtu kabisa. Ala naye sanamu nyingine. Watu Afrika wamejisimamisha sanamu mbili ambazo ni mateso yetu hapa Kongo. Na tunaendelea kuabudu tu. Na Mungu akikwambia achana na ile anakuwa anakuwa. Tuelewani. Ukombozi unapita kwenye tamaduni. Ndio njia pekee ya ukombozi wa taifa. Nilisema hapa siku ya Sabato iliyopita kwamba wakati walitupatia uhuru bandia, amina sasa Kongo ilikuwa inaendelea kikubwa sana kupita China, kupita India, kupita na zile zingine nchi kubwa za Ulaya. Lakini leo tuko tunaopigana. Wanachotupita haiko elimu. Hapana, ambayo inapita ile inaishi ndani hapa. Inatengenezewa wapi? Wapi? Kila nafasi ambako mtu anaishi katika mateso ni nini? Ndio maana waimbaji
wakati wanasema tuache udanganyifu. Tulidanganyiwa siku za kutosha, wakati hii sio wa kudanganyiwa tena. Kusudi pasta kukule lale yako mpaka kumulike na uongo. Wende ambie ule pasta ache, akwambie kweli, haitatuma umpatie pesa. Tuko pamoja sana? Sisi hapa tunaambia watu ukweli wote, lakini kama ni pesa watanipa tunakula. Tuko pamoja? Lakini tuseme ukweli. Jehanamu haiko, mbingu haiko, nini ingine unapenda kwa mimi? Ule Yesu Kristo wako hayuko? Yaani unawaza angekuwa mtu kama vile Biblia inavyomdekrii, pengine wao hujaweza kusoma Biblia, kweli angerudia kuzile fimbo alikulaga. Ungerudi wapi? Wapi angerudi? Sawa, ile ilikuwa entre parenthèses, sababu